Allah subhanahu wa ta'ala jarnemu problème yo jaman en ko won en wonde ko e der wonore en andi ɓeɗo moƴƴuɓe fettuɓe andiri en kawole leydi ɗo no jeeya e ko sika e naɓɓe kon taw hannde ma ko wayno waɗgol golle ɗe wi ay mi waɗnen no haana wawede noon taw donc ɗum attorte Allah subhanahu wa ta'ala wima ya juuli a immike tum a juuli a landaki ko honno juulirde ko hon ɗum moƴƴinta julde nden ko hon ɗum ɓurdatande ko hon ɗum bonnatande a tefa andugol tum an a juuli tum haray ɗo a serti e moƴƴude fettude ɓe en anndi sahabaɓellaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala yamirore hande e immata ko ɗum ɓe waɗa e landata taw ko honno waɗa e jeeya e muɗum ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wiɗi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صحابة إن كان صلى الله عليه وسلم بعيد لنا من عندي سلمنا له ويبقى السلام عليكم وهل من دون الله والنار كما نقول في هذا فلن ينلا وهل من دون الله والنار نبي صلى الله عليه وسلم جماعي بيديه قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما علي السياق لدرس شرك نقول صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم نقول صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم نقول صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذا نون يتكلم ما تعاون شيء إذا كنا كلامنا كهون بواردا نلا هولي كهون بواردا إذا جرى الفقني وانا ينام كن إما دارنا ولا سوا بقول لي أنت نقول نجوم فاجا إذا أوجول قلت أكيد يكون وانا كل قلت أنتو توم e goɗɗo ari yeetenela sallllahu alayhi wa sallam eɓe tooligen mulirde o juuli darde ɗiɗi o salmini o ari ko hilwiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo nakanimo irji'i fa salli fa innaka lam tusalli yiltu juula a juulani o yilti o juuli hono ɓen kadi ɗiɗi o arta o salminire ɓe naati yiltu juula a juulani e waɗi juulaɓe de tanayi mum o wi mi wondiri on nulɗoma mi andano mi warra sonani yiyatolam wonde noon nela sallllahu alayhi wa sallam yeetima ko honno julde nde warnete julde nde tawata ruku'u muɗum timma ɓantagol ɓaawo ruku'u darto timmata sujudu mum ko yanigol pour waalo ka leydi sujudu ko tere sujjata wona waalagol nelaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam mi yennelaɗo no sujje hoore jeeɗi yinne nden newe ɗen ɗiɗi goppini ɗiɗi hoore koddi goyene ɗiɗi ko ɗiɗo sujjata wona argol tum waɗa kaliidi waalo idan nelaɗo cukanima ko honno waɗi ko darde ha timmi ɓe wi julde maɗa fuu waɗo jaka dewe ɗum wonno yanugol tum e waɗa ɗum waɗi hay moƴƴuɓe feƴƴi ɓe arti ɓen kay kamɓe koɓe waɗayno kon tawno maafilnoɓe taw ko honno golle ɗe warrate ɓe maako waɗno golle haade timma ɓaawa ɗum kon nokadi feƴƴiɓe maako hon ɗum est ce que allah jaɓay ko waɗi to jaɓani komo forta kam Allah subhanahu wa ta'ala kowi o jaɓanay innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ko Allah jaɓanta golle ko gollirɗode kulol Allah ko julde so a waɗirande kulol Allah o jaɓata siko sadaka a waɗirande kulol Allah o jaɓata siko jande a waɗirande kulol Allah o jaɓata kala golle ɗe golluna tawi na kulol Allah waɗi maɗe Allah jaɓata so a waɗi tum golle ɗe fiɗi a wawi wadde na kulol Allah waɗirɗa Allah jaɓata idan haray ɓeyde wattande ila wakkilone e zaman mo wonten ɗo on hannde no jeeyake ko ɓuri maɓɓe probléme e muɗum ɗuuɗugol ko wona e noddeedi e muɗum kon ɗuuɗugol noddoɓe ɓen
eto ɗen anden ko honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno e muɗum eto ɗen tabiten e hoore muɗum ko waɗi nelaɗo makaniro en ɗum ɗo wona hannde ɓe makin innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ihtilafan kathira hande dey awa kala wuuroɗo e mum ɓaawo am ko sahaɓende wonnano ɗum ga wona hen o zaman sakkinɗo ɗo yonagol konngol woni duuɓi nuro e temeɗe nayi goɗɗum ɓe maki kala e mum wuuroyɗo ɓaawa ko yiye luure ɗuuɗe yamiri on jogite sunna am on ɓe sunna londiɓelan fewɓe ɓen isan anden ko hombo ƴetteten gandal e junngo muɗum anden ko hombo ñettinden wata en ndaara tum fi goɗɗo no wawi ɓornade jani no wawi hominkinade ma fi yimɓe ɓen no inni mo moƴƴi ɓaytiɓe inni rek mo moƴƴi anɗum hoɗum par ce que est ce que yimɓe andi ko hombo woni moƴƴo ko ɗum taw wona yimɓe ɓe wigol kaari no moƴƴo naɗon ko ndaarete ko est ce que ko ɓen ɓomɓe wolde ɗum ɗon ɓen andi ko mbon moƴƴo est ce que ɓen mari peesirgal andugol neɗɗo moƴƴo wona mandugol ko neɗɗon fimi yimo townon idan anden ko hombo wonɗen e jokkude ko hombo wonɗen e notade sen acciti jokkugol ko anderaɗo wonno e min kon kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen en naati mo be jokki ko faala on ande nareɓe ko fandira noon allah subhanahu wa ta'ala jaɓata golle wo golle ka diina ɗen golle ɗe tawi wona fi allah ɗe waɗira wonanira dokkanake al ihlas wal mutabaa ɗiɗo ɗiɗi ko sarti qabulu amal sarti ɗiɗi fi jaɓanede golle ko ɗiɗo ɗiɗi al ihlas wal mutabaa yo taw ko ko wonɗa e waajade ko ko wonɗa e janngude ko ko wonɗa e hokkude ko ko wonɗa e juulude o yaagol ma hajji umro ñande o arta taw ko fiyo allah wela wiɗe ihlas tawa andi e maɗa e ɗum ɗo ko memmima ɗum ɗo ko fiyo allah welto so tawi ko fi ɗum ɗo hara ihlas ɗimmon ɗum yo tawni a jokkiniraɗo sallllahu alayhi wa sallam so tawi a jokkaniraɗe muɗum haray marsade allah subhanahu wa ta'ala nde yahude e nasara wiino kamɓe hiɓe yiɗi allah hiɓe jogii defte ɓe jokkinuraɓe kono allah winoɓe bon in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yeeto ɓe yahude nasara wiɓe ne yiɗi allah so tawi ko gonga maɓɓe hiɓe yiɗi allah hiɓa ɓe jokkima muhammad so ɓe jokkima muhammad on tuma noon allah yiɗa ɓe fattabi'uni yuhbibukumullah allah yiɗata hayke gooto e zamanu men mo jira muhammad nura hadal nga daro sina tumande ɗuɗi ɓawa muhammad naraɗo make konngol law kana moussa bon imrana kana hayyan lama wasiyahu illa tibai ɓe maki ñande nde ɓe nuranno kamɓe nelaɗo so tawno hara annabi moussa no wurno nde ñande wawata mo yonude sina o jokka muhammad idan a wawata wonde moƴƴo o gila muhammad nura sina sa jokkimo wonɗa jikkude wonɗa derkejo so tawi yahude nasara jogi ɓe defte tikkiɗe ɗen ɓe moƴƴata ɓe heɓata jom allah sina ɓe jokki nelaɗo an mo jokka deftere hay waɗe muhammad nura ñay maɗa a jokkarimo allah yiɗade yahude nasara allah eni ɓe sart heɓgol giɗgol makko makko ɓe jokki muhammad an kadi himmi kaltiri hoore mamay a wawi wiide ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah tawi annaɗo ma to inna acce famodire goɗɗo ɗon qala rasulullah sa sallam ene hey acce famodire seke wonna arde ko yettinaki hiɗaka no woodi nokkeji billahi wallahi ka tawata a sutaniraɗo maaki tawa noon ko julɓe salli goɗɗo ɓe juula kono sa winiraɗo maaki a addi probléme ko yaha ko goɗɗo gomo adda konngol mum hollaɓe ɓe weltora ɓe cooba ɗum ɗon ɓe cewniraɗo addi ko man hawla ko musiba musiba a haɓuɗo mawde neɗɗo tawata hiɗa mari goɗɗo go mo yiɗɗa konngol mum mo mawniɗa konngol mum mo teddinɗa ɓuri mouhammad sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe fof ko wonɗa e mantoɓe ɗon fon ko wonɗa e coobitoɓe ɗon ko gomum ngel e ko waɗa on teɓuɗa haɗiɗa yonnorde teɓuna yeppun ɗon kam sa anndi ceerno kaari allah ji kaari waɗi kaari kono mouhammad ulano fof ko ɗa kon geɓun ɗon ta ƴettu ngel gueɗel ngel teɓuɗa e feere mouhammad addi ko dakola kadi mouhammad aɗa wala ko bayaɗam ko oynaɗa jok wona yettinanowo nelaɗo taw yettinowo e hoorema allah waɗi kadi kala simtuɓe laaji fof maɓɓe ɓe laaɓande wiide ɗi kamɓe adi parce que ala ka sigo addi wirdu wi ko min addi o ɗo na kerno kaari addi o wirdu na cheyko kaari addi o wirdu ɗo kanko ɗigo laaɓanima de o ni nani han kaari ko kaari a arti gongama jokki ɗum no amma toronki hoorema no haɓe no waali e ken ɓe tan idan janɗo wonde yimɓe jokkoɓe nelaɗo en tigi wi ko nulaaɗo min nulaaɗo ko allah nulimo ko o allah wi duk in tutii'uhu tahtadi so toppiti oɗo ɗum o feewa ɗum a jokki mouhammad haɗa feewa kono so tawi woni an iɗa mari niɓɓe woɓɓe goo ɓe humotoɗa e muɗum ɓe jokkata inna ɓeeɗo kadi doom
ko nandi ko ngi tigi wona bu tay o la ina mo be dal mo mo ta ina mi ni e na mo dal firde mo tedda na mi ni ton non teddungal makko ngal ngal Muhammad ba be za ka emi ta ka peewal makko ngal ngal Muhammad ba be ta ka si tawi sikkino e mum koko makko ko nabi Muhammad ina wa jokkude kama ko de mara kono si sikkino woodi so peewal na to koko kala ko ma jogi ko nabi Muhammad jogi donc am pellete ko ko idan jogi ko en dina tan e jungole la sallallahu alaihi wasallam ndaare kama ko be yo ben nela o maaki yottina no ben nela kono ƴetto e hoore mum fof ko min addi kayana on la mona no la wala be kala wi non addi goɗɗum kadi ina lannduma so kon laa ena mura kada wata on yimɓe men ɓe noon yiɗi gaynere moƴƴe iɗe mari goɗɗo ɗo ɗo kamɓe woni ka ɗuma ɗo wiiɗo ko mahdi yimɓe no yaada ɗum sujjanama ɗum o wona tomo jamaɗo o yewde jibril o yewde allah o yewde mana tan fof o yewde nelaɗo ayda makko moussa o ayda makko tawi inna ko gonga makko man haɓula yimɓe ñaamoɓe yarawa nayi ɗum jaɓata kadi jonfene goɗɗo joɗɗata pour mu ñaama ha ɗumman yoddude allah o zaman mo wonde ɗo o yerima no yoddude jibril o zaman mo wonde ɗo o innima mouhammad alayka makko moussa alayka makko joɗɗa toba on gongina on yaha wiɗa makko mode amarama ko ta goɗɗo lattu tanade to tonga e hoore man idan gonga on o majjinaaki mo e kene jahen deftere allah nden ko nenanmaa no ko mi acci e juuɗe mum ko tawaɗa so jogidike on majjata ɓaawa deftere allah nden e sunnanoɗaa sa jogi keni no aɗa majji kono so a naati e laabi a yaltata haray konen allah subhanahu wa taala wakkile en woni yimɓe jokkay e laawol nelaaɗo on ko ɗumete sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam te woni yimɓe jokkooɓe ɗaɗɗe ɗaɗɗe wonten ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗon ɓe naɓata hen ko yaado haray konen allah subhanahu wa taala e hebbini juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e isa i joɗi won en ɗo juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko moƴƴere ɗuɗɗunde nelaaɗo nak sallllahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan sallllahu alayhi biha asran mo juuli e hoore en julde wotere tati allah juula e hoore makko sabu mayde biha kaydi sababiya o juula e allah juula e hoore ma sabu nde julde wotere nde julɗa hoore nelaaɗo laabi sabu konto ɗum yoɓoto ko hombo e walliyaɓe ka hoore ni ko juulta hoore ma allah juula e hoore maɗa ko hombo e ustade ɓe juulata e hoore mum allah juula e hoore maɗa ko juulata e hoore mum allah juula e hoore makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam idan ko oɗo won tigi o juula e hoore muhammad nde woti allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad nde wotere kadi allah juula e hoore ma laabi sappo modi ko hombo ɗaɓɓe damuji oɗo hombo kadi idan hebbinen juurugol ene la sallllahu alayhi wa sallam anden du'aji menti ɗi ƴeewata si en juulade hoore la sallllahu alayhi wa sallam kala fontuɓe juuɗe mum tori tum allah juulaɗe ene laaɓe du'a makko yata ndara jotte du'a yen moƴƴa kala makko ɓene yewtiti ɗum goɗɗo waɗen tanimena sallllahu alayhi wa sallam ko juulimeɓe tooli o juuli ha o gayni o fonti juuɗe makko ɗen fuɗɗi wiide allah waɗanan hunde kaari allah dandan hunde kaari neraɗo ke ha o gayni tu ɓene juma adi leydi si goɗɗo e moɗon no torade allah yo o atto taw o yetta allah o mantamo o juula e ndela ɗon mo toro noon ko faala isan du'a ko ni wonate naya du o a yettari allah taw allah mo waɗanma piji jeni ndaran ɓe torotoɓe ɓe holla e isa ñama kala so kono gonga goɗɗo ɓe mantama taw ɓe manta dolokko makko ɓe manta warande ɓe manta siɓe fuɗɗo noon wadde hunde kaari ka ko ɗon tororde naya alhamdulillah allah wonnan hunde kaari rofta en altini altini allah haji idan a yettaymo jaɓa tawa mo waɗanma tiji bus ta andu jarnude ɗin noon tawa yettamo ɗum noon ha gayna jarnama man wiya waɗna hunde kaari kadi tawa a waɗima ko bayala idan mo du'o kala du'otoɗo o hawdi o ko hawdi yo yettu allah o jarnamo o juula e nelaɗo ko toro ko fala o timminata kadi julde makko du'a makko juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam juulugol e nelaɗo ko hunde nde hande wadde jaɓɓe kono e zaman wonɗe ɗo heɓi jarabude par ce que jaman o feccike pecce ɗi fedde nde tawi tinnaaki e juulugol e nelaaɗo taw hiɓe anndi gonga e yimɓe ɓe annda gonga no tinni juulugol e nelaaɗo juuɗe e nelaaɗo ɗumnataaki ashabu salatul fati joggi en salatul fati ndeɗo en anndi ndeno mawnina no tiiɗina haa baŋnge woodi woɗɗe asu wonde hinde ɓuri alquran no woodi
nga tara len anda kono anda kan no andi anda defte makko kan no andi ben goddo wa yettude ko wowla kono ko winda waali ko wata e ceerno makko windi deftere windi jungo mum ngom windi mo jangi salatul fatih la nde wotore mo mari baraji ko tippinno ko ana laati ko jeego jonno salatul fatih konto wi ko wi salatul fatih ko nela ko jonni o hoy anela an so hoy nela do no tanya benera mo anti mo hoy iram hare ko mi wi nan cega wa tanan tunaga do ni hoy da hoy ni be fotu ya azata la manama hoy kam nela do fotte tele pettan nela la jonni salatul fatih nela do fekki ni woni duudi wulude ko so jibina hakkunde nela sallallahu alaihi wasallam makko fay duudi wulude o do wi nela do jonni salatul fatih o do mona mawni ne no metta e moƴƴano balmi e hoore mabɓe metten wiigo ɗum na gonga par ce que mi maani mi hunji salatul fatih mi jangguilɗa mi jangi saabu ɗuɗugol nanngol mo waɗi han hunji kono so tawi wona gonga wona gonga sen laaɓandirata annoɗo te ko laata laaɓandiroyte e hettindoyeta wona fata hay hunde nafata sina gonga wona gonga ayata deftere sere defte hadisi ɗen fof a jogayɗe mowatta amani yaha defte hadisi ɗen fof bagge ayata salatul fatih nafanga wini kuyatande o kata jawratu kamal o windi idan wawi wonde moƴƴere wona nden ɗum harata binduɓe hadith ɓen fof kani wiyaali ɗum hay goto imamu maliki yiyama imam boukhari yiyama ahmad yiyama safa yiyama imamu ɓen fof hay goto annuɗo fiɗum ala tawa ko goɗɗo go immoto abdi hirnage ga sakko to ɗum ɗo heɓa ɗum ɗon addana en jaɓe min coɓen towni inne ko ɗum ɗo wonti ɗum moƴƴere ɗanede haɗa wattane gila na juulugol ene lanndo no moƴƴi kono noon juulirɗe nelaaɗo ko nelaaɗo accuno ko ndi juulde e hoore maɓɓe so sahaba en anno lande tiɓɓe kon ko honno min juulirɗe e hoore moɗon ƴetta ɗum ɗon juulira e hoore nelaaɗo fiyaye ko baraade wata seytin fii ama hunde nde hunjuɗa nanɗa mawɗo ma no jannga wona gonga par ce que diina ni ɗum ɗo na affaire leñol wona affaire diwa ko affaire diina koko ari gonga on koko ari tan ande ko ari jonno ndaaren fof seɗɗindire ɗaɓɓitin ha ande moɗi ko ɗum ɗo woni gonga ƴette gonga o fo woni ko tanande wallina ɗum ɗon hakkilki par ce que neɗɗo ko jonnana hakkil ko fii gondi ta fii mum hakkum ɗo si tawi ko pirade original si aldama alama e hoore ata si kuntali ko mum ɗo ala innama kum ɗo ko 100 000 francs kun ɗo ko 1 million hanti galaratawa no woddi fran ko haɗa noon akkude hakkimaji anan angol ilan fof koko winda adda tawna e hunde en ala woɓe moƴƴini enen ɗon consommé o kala ko yiɗen no waɗe ka meɗen ɗo ande ko ronda adda jonno ɓay fof adda seɗen sendidiren ha anden ko holko woni gonga o ƴetten gonga golle wona mone goɗɗo wona fi ɗum ko teddungal goɗɗo wona fi ɓantugol goɗɗo gomo towama ko fii nde en andu gonga on tawa sen golli allah jaɓane no woni en mbara jonto yoma qiyama yo allah seni assalamu aleykum ربنا يعافينا. تمام.